Uh, I'm very happy to welcome our dear Honorable Sir, the CEM of TTAADC in our midst. Today, our Sir has honored the Maharaja on his birthday. Also, they are happy to get today the sweets out of his love for all the hostel children. He loves all of you, so he has brought some sweets. He will be distributing. Yeah. Ini Maharaja BirBikram Isur Manikko Devor Mani 117 birthday. Ini hai ni bangai, ini buat raja musuk mahai. This school saya ni kasi ni siapa sah. Niro gai Malaya ni musuk bu. Ini hai, ini architect. Purani ketal architect. Purana ketal nanai. Okay, ini Maharaja BirBikram. Ini pun achaima ni 17 years old. Ini je, ini CM sah. Boleh hamzah mani mari ni orang ni hariwo. Itu bisa distribusi kayaknya. Ini orang Malay ni, ini orang kok bisa kesana. Ini Maharaja BirBikram ke putih purana mamlai adonik. Ke Taiwan ni boleh sakar Mumbai. Tahu school, college, mungkin lama roh, agar kalau ni asal lama sidang merok, market stall merok, tahu kemai bahasa tongkah, apa it is all his ideas. Table sini, tahu airport communication harumani bangai airport bos namka. Ini Maharaj sini tahu di Prahani ketal, dan edisi mana ni bohano. Sini di Prahano, botong krone, seng jaga mana jak, ke bokai kelama ni bangai, tabok seng edisi bumana. Ini hanya bangai, boleh sekalo seng bisi brun mui toma lagi, hai ke palai thang lagi, dei kotor ke sini itihas, sini history no silayani, sini habu agrano seng sili layani, bos sini wasop, hanya bangai ini seng nirono bonim, yapai. How much loves our school, our hostel? Now, additional school building work is going on. It's given by Sir from the projects. He also, Sir, has done a lot of renovation work in the hostel, both boys and girls. So we want to thank Sir for his excellent service to all people of Tripura, especially our ADC area. Let's give him a big clap for Sir for his generous heart. Especially, he has a very special love for St. John. So I thank Sir. Now I request Sir to please address the gathering. Jotana Punkaha, palaikha hambai, ini sini Maharaja BirBikram ni achaima ni saal 117 bosor sekang bo achaika 117 years ni sekang bo achaika. Boni wan chumung je Tripura no modernize kaine ni. Tripura jauh tu ni saya agak jakuk laiwe di sana ni. Ani bang sini borong guna juti cuma dia, General Chairman bawa usaha je boni period do, sentabuk saya sewan cuma ya ko boni period do site airport senam ka boni period do 1939 was si bot Tripura wo site airport senai kelang ka. Itu sen boni prior payment ya gulo, therefore bot payment ya gulo, te tinta airport ko mai thang pai na. Nge chung busu umplo onslo phika. Niro wan chu nai di apro jara se communication kaham khaine ni bagoi. Baire ni boro bai bahike chung chine lai manai communication khai manai. Potro no wan chu asu airport apro jara se saita 1939 was ini asu ko mai thang ka. School, college, university, moni amolo compare khai hai ke baro bo sini kuno haste wo desh sini Tripura wo school bang mani se bini Madhya Pradesh hai Uttar Pradesh hai jaga wo si sini Tripura school bang mani se bang ya apro jara wo si 200 school bo sanawi klangkha boni 1939 waso ngai di pirok thani 1939 no tawo 2025 nge asu bosor age wo si bo sini Tripura sarong no sini Tripura ni joto lukurong no lekha kereng khaine ni bagoi bo asu school
kaham ini orang orangnya di sini pudi pura KBS school untuk ini Romesh ya sorry girls school untuk ini arah tibu tonggu enggak asal school lo kaham kai kelangka ini boleh wan cuma dengan jauh tu ni saya agong jakuk si jakuk becek keplai kok kusuk kok kek kayaknya ni bagai sini Maharaja BirBikram wan sok kang mani senor land reserve buruk kasih ni tiprasan ni bagai azra wasi जाते ओ जगह फातारहानि फाइनाय रो कुनो बरफ ओ लैंड जाबो जागा पाइमे ना तै खाय हनै महाराजा बीरबिक्रम लैंड जाबो खायखा जों ताबो जतो साइमोन भारतनि संविधान इंडियन कन्स्टिट्यूशन बफ्रो बम खायजाक नेने 1950 खायजो बनि सिगां 1947 नो चिनि त्रिपुरानि कन्स्टिट्यूशन दङ इंगा आफ्रो जरासि डेमोक्रेसी नो बया खावरि लांखा नेने माने तामस नै सेकुलर कान्ट्री सनानानि अमहायरक जेबोनि आइडियोलॉजी जेबोनि आइडिया भारतवर्षनि मैक्सिमम कन्स्टिट्यूशन डिफरेंस खायजाव बनि ओ चिनि त्रिपुरानि महाराजा बीरबिक्रमनि संविधान इंगे जोंनो आसो बनि वान समुन बाय जोंनो कुसु कारणानि बागै जे रायजोनो सनानाय हनै दंमानि ब जोंनो थै थांखा याकाय थांखा हायफोनो बनि ड्रीम्स बनि इमां ताबो बोसोन गोथां नोई तंग हायसि बसिनि त्रिपुरानो कुसु कारवानि बागै जे वासो माने गोबां मा सामताव फोनो जों खायबे मेयाख हानि बागै निरावनो जों दिनै अमाहाय आसो मडर्न आर्किटेक्ट विजनरी लीडर न जों पावै थांखा एक समाव महाराजा बीरबिक्रम साबु साइसिमालिया निराव जतनो परेदि चिनि महाराजा बीरबिक्रमनि वानसो मुतमाबो निराव सिदि हिस्ट्री न काहाम केसिवै जों बाहायनो बोसकां आगौनानि बागै निराव बाहायनो बोसकां आगौनानि बागै निरावनि बिसिङाव गोबां मा अर सेन्ट जन स्कुलाव परेवै गोबां मा फिल निराव जाते लाइबमा कानाय जा सामुं अमाहाय खायमानाय डॉक्टर केवबा इंजीनियर सनाय केवबा नेनि तामबो सनाय ऑफिसर नाय नेनि पुलिस ऑफिसर नाय अमहाय निजेनि केरियार न बोसनानानि बागै जों मासा पेवनाय जों महाराजा बीरबिक्रमनि वान सम अमननो जाते जों लेखा परेवै कायसा जागाव जों बेनिसाय कुसुगो सगमानाय जा अमसिनि महाराजा बीरबिक्रमनि वान सम दं नौनि टीचर जेबा बेनरो न काहाम गाइड खालायो जोंनि महाराजा बीरबिक्रम जों जतनो बोसकांगो कानानि बागै अमहायखेनो गाइड खायथां गे जों सिनि लायनाय मैतो खायलायनाय जों महाराजा बीरबिक्रमनि वान सम मंबाय जों बोसकांगो त्रिपुरानो जों बाहायके तेबो कुसुगो कारयमा अमसों निरौनि बिसिंते जों इमां नगो हायसि निरौ दिनै त्रिपुरानि भबिष्यत निरौ फ्यूचर निरौ हामखे सिचिनि त्रिपुरा हामनाय जे निरौनि बिसिंगो चिनि सोसाइटी नो चिनि दफा नो चिनि राज्य नो चिनि हा नो कुसु कारनायनि बागै निरौनि बिसिंते जों इमां नगो चिनि महाराजा बीरबिक्रम बोनो न इमां नगो ग्यास नोंसिं जों दिनै निरौ न हामजांमानि मारे इसिसा सिकोनते मानै निरौ न जों महाराजा बीरबिक्रम आसायमानि सालो मैतो खायनाय हनै निरौ बायबो मालायते हनै जों अ जागा फायसक फायखा इंगे बिलाय हामखा जतनो खुलुमबायखा ओके come here this side one for light bro second And it's wonderful. All students want this class. Nice to see. yeah So it's the 4 battalion only to do it. Another 2 we are taking from okay I'll talk here. But this guy, welcome to
Oke, pokoknya. Silver, With the teachers material there. with attraction kita. Yeah. School dalam darah kita minum terus apa yang kita. Internet connection saja. Internet is there. And school fees. Really happy today to have our Honorable CM Sir at St. John's School. Today Sir visited on the memorable day of Maharaja's birthday. Sir gave floral tribute to the photos and then distributed sweet packets to all the hospital children. Sir also visited the smart classes. Our sir was really happy and appreciative of the works done by St. John's. I, on behalf of St. John's School, thank our dear sir. I request him to visit furthermore. Thank you. Ini St. John High School Raya Seng Pai Shop Pajak. Sini jodoh waris rok tunggu an log dewa. Seng tini Maharaja BirBikram assignment 117 BC. Kipi BC no rejoi seng orang jaga St. John School lo. Sini student rokno sweet distribution khailekha. Tei Maharaja BirBikram ni wanchong muruna seng bisa sai khana rok. Boni ya golo seng orang jaga smart classes seng orang jaga provide khaijak tunggu. Je saita romo smart classes provide khaijak tunggu. Bono busung ini nailekha visit khailekha bahike class khai bahike amo boni attraction serai rokno roi mana mahai rokno tui seng nailekha. Nge seng jotono sai mana taboni juga digital class smart class blake nangu tani nge serai rok asai phaikang kisi tabo smartphone ni android phone ni proti blai mana attract yo o jaga o juk bai mile oi chung borno class khai thini o bu o bobai ne smart class je to ne television o phono oi borno borni syllabus ro phono lagi ro khangke chrai ro te bu interesting jaga te bu animation no kwangma or jaga o boroni sajang mani hai bahai ro kwangma phurungjana ni bisingo chung phono oi man ge belakhe hambai chini St. ni principal no chung corporate khaimani bagai chung or jaga o table sini student roni bagai sini future generation ni bagai sini TTAADC ni ungui sini table bus kanggo samu khaini.